السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موتي فارو جالة توكو تتوري نما غير رئيس فارس فواكن توكو إسا فارس غير رئيس تولچه فارو إني فارسنان موتي نما كنن جالن غرو فارو جالة تجر من دوبا بهي badhaasa nama kanaa raroo harree kenneefi namichi omaan dubbanne raroo inni badhaasa kenneef alatti bayee uffatee ala dhaabbata. Haati manaa mootii isiin gadi baatu namichi raroo harree uffatee ala dhaabbata. Haalli kee maali ka ati akkanatti uffattee as dhaabbattu jetteen? Irra jabduu geeraraatiin irra jabaa uffata mootii shallamame jedhee akka namni marti arguuf dhaabbadhe. Rifattee haati manaa maqaa badiin nutti hin deemini jettee meeshaa sanirraa fuutee maallaqa kennitee ofirraa geegessite. Kulliin nama boonuu booddeen salphina. Boonichi rabbii qofaaf mala. Walaa tusaccir khaddaka linnaas walaa tamshi fil ardi maraha. Boqoo keen dabsin namarraa tuffii namaa fuula achi guurtee laaluyyuun sittin ulfaatin firinxiixaa uftuulaa dachii tana keessan deemin. Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan hiika boonichaa yoo himan baxrul haqqi wa gamxun naas haqa diduu fi nama tuffatudha. Waan sanirraa hafe uffachuun bareeduun tolina Rabbi sitti oole mul'isuun kun yoomaa miti. Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam uf gadi qaban haga tiifattoonni baadiyaa yoo dhufan sahaabota isaatiin adda wallaalanii ayyukum Muhammad isin keessaa Muhammad eenyu aga sahaabonni jettee gaafattu takka uffata addaan qaban namarraa adda bahanii miliketa addaan qaban ture salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi. Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam samii torbaa ol deemanii turan wayta salaata fuudhan san garuu samii torbaa ol dhaquu san hin dhaadanne Rasuuli alayhi salaatu wassalaam. Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi Yahya ibn Ma'iin namni jedhamu waan jedhe waggaa 50 Ahmaditti saahibne jedhe takkaa uf hin dhaanne jedhe Imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi. Namni uf dhaadu booddeen isaa salphina ta'e. Fir'aawun aangoon uf dhaadee xumurri isaa halaaka ta'e.